I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo da se upoznamo sa moćnim mikrokontrolirom koji se zove ESP8266. Znači u ovom videu ćemo vidjeti kako možemo da povežemo ovaj ESP sa našom Blink aplikacijom, kako bi upravljali ovu malu LED diodu. Tako da, hajde da počnemo. Znači, prvo što trebate uraditi jeste otići u vaš pretraživač i pretražiti Blink. Ako ne budete mogli naći, znači možete otići, ima isto u deskripciji ovog videa, i prijaviti se naravno kada odete u Blink. Znači kada se prijavite, pošto ja neću prolaziti kroz to pošto sam ja već prijavljen, odete ovdje, pritisnite na ovaj plus, znači new template. Možemo mu dati name prvi projekat i ovdje sad moramo paziti da izaberemo tačnu ploču koju koristimo. Znači imamo ESP32 i ESP8266. Mi koristimo ESP8266, njega ćemo izabrati. Connection type je Wi-Fi, done. Odemo sljedeći, ćemo otići u data streams, pritisnemo isto new, virtual pin, stavit ćemo da je 0, možemo mu promijeniti ime, primjer LED, i pritisnemo samo create. Nakon toga otićemo opet jedno ispod, znači web dashboard, možemo uzeti switch, pošto ćemo koristiti mi switch da palimo i gasimo ovu LED diodu. Ostalo imate još dole nekih zanimljivih stvari, to možete pogledati sami ako hoćete. Znači otićemo u postavke ovog switcha i izabrat ćemo da ovaj switch kontroliše našu LED diodu. Možemo pritisnuti save button. Sada ćemo otići u devices, new device, from template, choose template, prvi projekat. Sada je ovo kreirano i gotovo je sve. Sada bi trebali samo da kopiramo ovaj ovdje kod, jer će nam to sada upravo trebati u našem Arduino kodu. Znači tu smo sada u našem Arduino kod za naš ESP. Znači lagan je veoma kod, nemamo što tu nikakve previše logike. Ono što trebamo samo da stavimo jest upravo ovo što smo kopirali gore iznad našeg includa. Pazite da je iznad, jer inače ćete dobiti error. Sljedeće trebamo samo da stavimo naše Wi-Fi name, znači od našeg interneta ime i password našeg interneta. I to je to uglavnom. Sljedeće morate, znači, da instalirate board manager, meni je ovo ovdje odmah. Samo pišite KIN, izaći vam ovaj ESP8266 i njega instalirate. Nakon toga, opet, library manager, ESP8266, instalirate odmah prvi koji vam izađe. Nakon toga odite u preference i možete ovaj additional boards manager URLs, trebate da ovaj u URL da stavite. Biće u deskripciji ovog videa isto ovaj URL i pritisnite samo OK. Nakon toga uzet ćemo naš ESP8266 i stavit ćemo ga na našu eksperimentalnu ploču. Pošto je sad nama LED pin 5, mi ćemo staviti na D1 pin, zato što nam je to po šemi naš pin 5, ali prvo ćemo uzeti našu LED diodu, moramo paziti gdje je plus, gdje je minus, uvijek je ova veća nogica plus. Tako ćemo staviti ovdje na lijevu stranu da vam bude bliže našem pinu. Znači plus ide na ovdje D1, a minus ide na naš ground od ESP-a. To je to, to je neka logika. I sada ćemo uzeti naš samo kabel USB Type A
i priključiti ga na naš ESP266 i povezati ga na naš USB, na naš USB konektor ćemo povezati. Ja sam uglavnom morao povezati sam svoj ESP na drugi USB port, pošto mi nije priznavao moj ESP na ovom jednom USB portu. To svi vama može desiti. Pa će vam izlaziti error kao da ne postoji i tako dalje. Samo pokušajte promijeniti vaš USB port, znači. Kao što vidimo, meni je ispao ovdje kao COM3 i sada samo kada odete možete napisati, znači, ESP8266 i malo dole scrollovati i naćete ESP8266, pritisnite OK. I sada samo uploadate kod. Sad kad vam izađe ovaj connecting, samo pritisnite jednom flash na vašem ESP-u i počet će vam se uploadati kod na vaš ESP. To morate paziti, inače će vam isto izbaciti error. Znači sad kada vam se završio sa uploadanjem kod, pisat će vam ovdje ako vam je online. I sada možemo pokušati upaliti našu LED diodu. I kao što možemo vidjeti, naša LED dioda se upala i sad se gasi. Pali, gasi. Sljedeće što ću vam pokazati jeste kako možemo da povežemo samo preko telefona. Znači sljedeće što ćete uraditi kada odete na telefon jeste instalirati vašu Blink aplikaciju i loginati se na vaš postojeći account koji ste napravili već na kompjuteru i odmah će vam izaći vaš template, znači koji se zove prvi projekat ili kako ste ga već nazvali. Onda možemo otići na ovu gore malu zelenu ikonicu i možemo samo pritisnuti jednim klikom, znači na plus, na plus i pritisnemo na button. Sad ovaj button možemo pomirati gdje god hoćemo, možemo ići customize, samo pritisnemo na njega, znači, i onda dodajemo data stream. U našem slučaju imamo samo jedan, to je LED, naša LED dioda. I možete stavljati, znači, razne modove, push switch, mi ćemo staviti switch. I možete isto da dizajnirate, znači kako će vam izgledati sada font size, boja i tako dalje. Mi nećemo sad to. I sada, na primjer, kada bi pritisnuo preko telefona, znači da se upali svjetlo, možete vidjeti da se upala LED dioda. Sada kada pritisnem off, ugasila se. I sve tako. I to je bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali u ovom videu i vidimo se u sljedećem videu.